Ja kao youtuber također imam neke probleme. Evo, moj jedan problem je... Bok ekipa, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u moj video, ljudi dragi. Danas sam na moru. Ja sam vam ovdje na Cresu. Došao sam ovdje sam jer, eto, htio sam. Sad ću vam pokazati točno kako izgleda moj dan na moru, tako da ako vas zanima kako sam se proveo ovdje na Cresu i što sam točno sve radio, stavite like, pretplatite se na moj kanal, pretplatite se na Jumbos kanal. I to je bilo to, idemo sada u ovaj video. Intro. Ok, kao inače, meni dan na moru počinje sa kavom i doručkom. Doručak sam već proždro sam ga, da. Sad možemo na plažu. Idemo na more, nemoj da me neš pogazi. Idemo na plažu. Znači ja dok idem na plaže ili iz plaže uvijek igram jednu igru. Ne znam kako se zove. Znači ja sad idem do plaže i sad vidite tu dva auta, Nissan i Opel. I ja sad moram odlučiti između ta dva auta koji je meni bolji, moram ga izabrati. Porađat ću ovog Opela, ono M je veći, M je bolji. Evo sad sljedeće, ova Kia ili Volkswagen. Uzet ću Kia jer je živ, šta će mi ovaj Volkswagen kombi, to mi ne treba. To je igra koju ja igram dok idem na plažu iz plaže. Pa mene sad zanima da li ima još luđaka ovako kao ja koji igra tu igru. Pa eto, ako igrate slučajno ovu igru, pišite mi molim vas dolje to u komentare. Evo, ovo je sad put do plaže. Znači, idem do plaže, sad gledajte ovo. Malo je strmovito kao što vidite, ali dobro. Ovdje je priroda tako dobra, ja obožavam prirodu i baš mi je drago da sam ovdje došao. Zašto sam došao, pričat ću vam kasnije malo. Došao sam zbog jednog problema kojeg imam. Ljudi, ja sam sad stigao na plažu. Znači, plaža je stvarno prelijepa, obožavam ovdje dolazit. No prije nego što se ja smjestim na plažu, znate da sam ja malo čudak, uglavnom tak sam i sad čudak. Znači ja prije nego što se smjestim negdje na plažu, meni je jako bitno pored koga sam ja na plaži. Znači može biti neki samoubica, može biti neki kamikaza, pedofil. Ovdje je neka osama, mislim da ću ići tamo da me niko ne kidnapuje. Ja sam ovako poprilično sam ovdje i to mi je super, tako da idem sad uživati, idem se sunčat, idem se spržit ko srdela, čovječe božji. Sad je vrijeme za najdrži dio moga dana, a to je ručak. Sad trebam pripremiti ručak, ovdje sam znači u apartmanu, moram se sam pripremiti ručak. Danas ću kuhat ostatke ostataka. Znači stvari koje su mi ostale su juha, paprika, jaja, majoneza, pola paštete, sir, mlijeko, kruh. Od ovog tu ja moram napraviti ručak. Ja inače ne volim bacati hranu, tako da sam odlučio da ću stvarno ovo iskoristiti i napraviti nešto od toga. Tako da prebacujemo se u kuhinju i idemo skuhati ručak. Jedini cilj koji imamo je ne zapaliti apartman. Znači što se tiče kuhinje, kao što vidite ja ovako dosta ovih gotovih stvari radim. Čini mi se da će biti fina juha. Znači nisam baš dobar u kuhinji, mislim znam ja nekad nešto napraviti, ali meni zato treba pol dana, čovječe božji. Danas na večer isto idem na večeru gdje se počastiti što sam pobjedio svoj strah. Koji strah ću vam pričati kasnije, sjećate se. I to je bilo to, idemo sada skuhati ovaj ručak do kraja. Znači ovo je ta dalmatinska juha koju kuham. Sad dok se juha laganini kuha, rima čovječe. Ja ću razbiti jaja u ovu dijelu i izvaditi ono bijelo van, znate da to bijelo ne jedem. Ok, znači juha nam je gotova, paprika i jaja su nam gotovi. I sada kao jedan specijalitet, kao dodatak jedan, ćemo napraviti sendvič od paštete, od majoneze i sira. Kakav Big Mac, kakav Big Tasty, znači Svenkijev sendvič od paštete, sira i majoneze gori. Sad ćete vidjeti kako to dobro izgleda. Dobro ova dalmatinska juha. Sad, glavni specijalitet, znači sendvič sa paštetom i sirom i majonezom i paprika, jaja i tak dalje. Prvo ćemo probati sendvič. Morate ovo probati.
Pišite mi dolje u komentare ako vi imate neke čudne kombinacije jela koje jedete. Sad ću probati papriku, sir i jaja. Actually, ovo je stvarno fino. Znači, ekipo, ja sam sad popodne malo poslije ručka prilegao, čovječe, boži mora prileć. I otkrio sam, malo prčko sam po netu i tak dalje, fucking TikTok. Ko ima TikTok, nek mi odmah doda na ovu stvar jer je predobra. Imam prvi video. Sad je vrijeme da vam ispričam ono što vam već dugo želim ispričati, ono što ne znate o meni. Evo malo ozbiljnija tema. Ja kao youtuber također imam neke probleme. Evo, moj jedan problem je upravo zašto sam ja došao ovdje na otok, na Cres, to potpuno sam. Ja se, znači, užasno bojim, odnosno strah me ostati sam. Strah me da ne budem usamljen, da ne budem ostavljen, vjerojatno zato što se to već jednom dogodilo. I dogodilo se onda kad mi je bilo, ajmo reći, najteže u životu. Odnosno kad sam trebao najviše nekog, ostao sam stvarno sasvim sam. I kroz neke full teške probleme sam prolazio sam, sa sobom, bez ikog. Razlog zašto i dalje imam nekad te probleme je samo flashback toga. Znači ja sam stvarno sretan, znači ja obožavam svoj život trenutno, obožavam ljude oko sebe, svoje bliske osobe, obožavam svoj posao, ali imam te flashbackove. Dogodilo mi se ovo ljeto da kad sam ostao potpuno sam, da sam dobio opet te neke, to su kao neki napadi panike, napadi tjeskobe, ajmo reći tako nešto, znači ubrza mi se rast srca, počne mi se vrtit, znojim se, misli na neke crne, negativne, katastrofa. I odlučio sam da moram prihvatiti to što je, znači ja se bojim ostati sam, bojim se usamljenosti, bojim se da biti ostavljen, napušten, ne znam, i rekao sam moram raditi na sebi, moram pobijediti taj strah. Znači moram upoznat sebe i moram biti sam sebi dovoljan u nekim trenucima. Odlučio sam otići na otok, ovdje na Cres, potpuno sam, bez ikog, bez bliskih osoba, znači sam. I evo me tu već 5 dana, ljudi moji, i ja sam baš ponosan na sebe jer na početku kad sam dolazio vamo me hvatala ta panika, mislio sam da neću moći, mislio sam da ću doći vamo, da ću se vratit, da neću moći, ali evo, uspio sam. Radim na sebi, pričam sam sa sobom, glupo zvuči, ali fakat mi to pomaže, znači pričam sam sa sobom. Želim vam reći da vjerujem da i vi svi imate ovdje strahove neke, znači 100% se nečeg bojite, možda se neko boji neuspjeha, neko se možda boji lažnih prijatelja, morate jednostavno pobijediti taj strah. Znači, ako se tako šta i dogodilo se s razlogom i to je to. I eto, to sam ja shvatio ovdje dok sam bio sam sa sobom, da moram prvo voljeti sebe, da mi ne smije biti dosadno kad sam sam, nego da moram iskoristiti to vrijeme kad sam sam sa sobom kvalitetno, na primjer, raditi na sebi i tako dalje, i bit će sve okej. I želim da vi budete okej, pišite mi dolje u komentare ako imate vi neke strahove, ja ako vam mogu kako pomoću u odgovorima. A eto, to je bilo to. Ako se ikad vi osjećate usamljeni, znate da imate mene. Također ja znam da ste vi tu uz mene i da mi to stalno pišete, to mi je jako drago. I eto, želim vam samo reći da vas volim puno i da se radujem druženju s vama i upoznavanju svih vas. Nadam se da ću vas upoznati barem vas koji me najviše pratite i volite. Uglavnom da, to je sad ovako izgleda tu gdje sam ja trenutno. Ja sam sad jako gladnio. Kao što znate, ja se idem na večeru, idem žderat, kad dođe konobar će me pitat šta nećeš, čovječe, kada vidi koliko sam gladan. Znači ljudi, doslovce sam umro, znači ovo trčanje je, cijedim se, znači vidim koliko se ja cijedim, znači sve cijedim se, čovječe, bok i tebi. Evo ekipa, ja sam se sad probudio, znači jutro je, odnosno 6 ujutro je. Ajde malo pokaži more. Neće, uglavnom nije ni bitno, vidio sam dosta mora. Idem za Rijeku, pa idem za Šibenik, pa idem za Zadar. I onda idem na Zrče, i onda idem za Osijek, i onda idem u Zagreb. Znači opet imam malo road trip, ali privatni ovog puta. Ako vam se svidio ovaj video, stavite like, priplatite se na moj kanal, priplatite se na Džumbus kanal i to je bilo to. Ja sada idem što prije da dođem do luke gdje dolazi katamaran jer prošle godine sam zakasnio, tako da ne želim da se ove godine to dogodi i eto, budite mi pozdravljeni i vidimo se u nekom drugom videu.